Mitengo ya mudagasi i khou gonya. Fhungo ḽine ḽa khou vhilaedza vhanzhi. Vhokekedzo mukhothu vhane vha vharabulasi vho no thoma u pfa vhuṱungu ha u bvisa masheleni a sina vhukono vha tshi renga mudagasi. Vhone vha shumisa masheleni a ṱoḓaho u swika maḓana a malo wa dzi rannda vhege nga vhege. Naho zwo ralo, yunitsi dza maḓana mavhili dzine masheleni ayo a vha fha dzone a dzo ngo eḓana u ita mushumo woṱhe. A vharabulasi vha miṅwaha ya furaru ina vha na mbilelo ya uri vha ḓo kona na u bvela phanḓa na mushumo wavho. Truly speaking, I don't think I will survive, but I will try my best to survive because I'm starting to switch off other fridges when the electricity is back, and then there's other procedures that I do when the electricity is up and then when it comes back. So that means there's a movement of production of product from one fridge to the other. Bomkhothu vho no ḓi thoma u shandukisa mashumele avho sa nḓila ya u katela u khawa ha mudagasi. Vhone vha khou vhuya vha vha na fulufhelo kana vha na ndavhelelo kha vhumatshelo. I feel bad because it is a big challenge for my business, because now that I've just opened a kiosk, so I think that the daily production is something that is not going to happen. So it will really affect my business so much. Vhuṱungu vhuhulwane ha u dzimelwa mudagasi vhupo nga u sielisana vhu khou pfisiwa nga vhalimi vhane vha fanela u sheledza zwimedzwa zwavho. Vhorabulasi ava a vha koni u wana mudagasi wo eḓanaho u nga kona u sheledza mavhele avho nga nḓila vha fushaho. The knock-on effects of not having enough energy to irrigate the current crops that are in the land can be huge and have a huge impact on food security and on just the financial viability of irrigation farming in these irrigation areas. Vhadzangano ḽa vhalimi vha ri zwa vhulimi zwi khou kwamea nga nḓila i si yavhuḓi lune zwa si tsha ḓisa masheleni, zwithu zwine zwa vha khombo kha zwiḽiwa. But a diesel generator, for example, costs 10 times more than Eskom to run. So that's just exorbitant. It's not profitable to plant a crop or to run an abattoir, to run cooling facilities with diesel generators. So Eskom is crucial to make food affordable for the people in South Africa. Musi mudagasi u ḓo gonyiswa kha ṅwedzi wa Lambamai, vhalimi khathihi na vharengi vha ḓo kombetshedzea u sedzulusa kushumisele kwavho kwa masheleni uri vha kone u bvela phanḓa na u renga mudagasi u vhidzaho.